Hadian ke jingdap kat sansngi ke belasyak beng ki dok ka banwan ra nambar jela, ban pinpoy ha ke jela Meghalaya, kumtana kaliang ketenat fisheries ke sorkar jela mentak ar punya uterik ujiliu, ar haja ar pulai ke labetha bantes ya ki dok ka ki belawan poy hakli yaudu, ki bawan ra na ke jela Andhra Pradesh. Kini kejing pates ke hadian ki kindiat benai belalap ikejing injek dawai formalin iki dok ka ki bawan nabar ke jela. Kumta, kenang banlat na kuno-kuno kejing artati ni kinong dia berkam tami kipat ba, ketenat fisheries kelawan bentes, bat ikanong munakat kum kejing le tes. Lor kejing wan tes iki dok ha, nakaliang kinong di dok ha si benta kila sngot hu ikani kejing wan tes, henry si benta kila pinpau ikejing sngot lumar, na marbo ke sorkar keladap banwengi kejing kang wan rak dok ha na syabar, henry menta kesngipat, ketenat fisheries kawan ban le tes, kelam kanu-kanu karai, ban ajing mut ikinong di, henry la syubat ha bet bakin sa ajing tep kam hadin. Kumta kintu ya ke sorkar baka daybed ban le da ka random test kumbale ekis nam la le bakila ong bala da kimpar yok kloy ka kai pot hapo laiski ya ki dok ha ki ha ban pen pai biang sha Andhra Pradesh. Orabi Chauralas. Go. Ngai ngin sungu ina mentaka food and safety mo lali ki kam ko ba kam na fisheries kila kila ali ni fisheries kilawan bentes kini ki doka te ngi sungu iki ne marba swa bangindi no maru la kwa ibu ki bu te harun kilawan tes kini ka doka menta te kilawan tes ke doka menta kat kum ke ya keren kolong ba kiong bangin sai ke report kini ki try sibit sa ai ke report kini ki try ba kini ki try pede kin sarai kini ki try bikin sa ai ke kin sa ai ka guidelines kuno bikin le kuno ke doka ala pun mentan ni dengan ki members ini di president bagi deru bagi deru ya inong supply kini ke doka na andra te hadin bagi la test dengan ila pun yang ba kin sa ai report iki sibit kin ai report iki sibit hadin bagi ai report hadin bagi ada ai report te kin sa sarai bede kuno bede kamar kin sa supply kan mendapat menhakane dengan itu IP wat menhakane bagi test ni kong dung ngim tip is pangkata test mo bagi test menhakane bagi test tu ngim tip aduk kan ba kat kumbi komisioner yang bagi la test randomly sim dok kana tu na we ne e ne r te hadin bagi la test maki te ngiru me iru iong ba ngi klinik komisioner fi ong test ne hakado singi pi test ong ba em kidon gidok ha bedang don ha lap don kidang don gidok ha ki bangi la rep kita ki la test bi long positif bi long negatif bi la don lang kita gidok ha tang ba kasni bede kim patai mi hasni u kuan sim nang ni nangi ki test na ka company yu na kani gidok ha bon unu tra yu kani unu tra yu ki test tengi ru long ki test fin bu tak ke report ila bu report bakari gidok ha kada filap ke balong bandi ke bomong bandi ngilatip na company yu ke bandong bandi ke bomong bandi ru te takadau la daki kwa pani Indonesia ban lap sidu saya try ru ngilak kloi mentah ni la lap la masuk bandong mentah but ngila ban ong pi la daki ai report ing sibit ru komot ngilatip ken ngilatip baka tang kabala sempur tang apu arne line sa mentah ni sisi ngin sempur te ngin saya pentip ba mentah kila antes sakni kapur di first time bagi test sakmat jengi bandang ni te la bagi test mentah hang ni mentah ki lembatai ki ngi kin sebatai ki ngi
kin ai report kan no ngi import tip lakin ai report kan no la ban ai sibit lagi la ai lasha dekat kum la kai ngi la yo ka report niki pada kin sarai bina no gini ki mahajan mah fuel steel bakin cai ya supply kayu te ngatharai ba i awan i pres i dokha ki debin andra ki bonda andra karo te katla bat pengas kita ki lai tili ki dokha bat menta pade ki dangilit ban test pade ki du ki dokha ki bonra kum prawns bat ki ki dokha ki bonra na sabar bat ki dangilit test menta tengi menta ki dangi tung abatai pi tang test ko ba dangi dokha ki bonra na andra kadihi hada ko kan semmi kan ka ban semmi ka report yong kini ki dokha ngap ndi tono namar ngimla da ban apadu lai si so si ka dokha wat kanong fi wat ndi kan ko dokha wat ujuru wat ujuru wat ujuru ma wat ujuru nta ong vintes nta pinah ndi lai si so si ujuru mlong su ndi tang ka dokha kado ko mlong su hi kata 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 ngiru ngim ban si ngi kini vi ong ngi expect ngi long bikin test sang ne kin ai report hang ne tambah kimla ha tekip si sien tu kile kata kamta tambah second time berkiwan pada mana kene begile tengim tip kat singi ke bam emo te lada ki wan test si lada ki long hi kamta pada lai singi bakin ayo ke report ke ngi ngin hapan pen pai no gini kido ha te ngasai nginum la re ban dia supply kamta lada ki long adin kata lai singi kata ngan ong IP ko order pio halo kata ke order ke ba Ka order kalau so abroad. I'll tell you why. Lemar ba actually ini saya la plim kena untuk atu si. The government kala arrange ba kin yasna ban test kum ni em. Jisa la de ban mention tu mo ba testing lab on the daily basis kena baki brio kan boost your confidence ng kinong ba mo consumer. Di kem kumtar UM si ong ba na do balakang would affect from so and so. Mantaka si la live ka ban that's all. Dan assurance ini lang government ndala phone DC pa de mana kasi wai member jongi pe DC yang apchua na marbalai badon kamban the pha ya ki bri one test and one more thing men chua ki test em men chua por bi test ka one for food safety katuka na for food safety ki one test early in the morning khandai food ji la one kataru ka de random test immediately hang tu mare dep ngila yo ban play de men ta pa de ki ong nan pha na for fisheries kat mentah kelawan tempat wan. Dan fisheries pada yang kesengau mentah pada ki ong hana bakan simpol lai singi. Ki ong gumno. Oh kata kemot di klemlek kan ka random test. Kelek dah kata test ban hak laboratory. Kata te kamlong feasible ngi na man ngi dok kha pi. Hadian lai si tekan ngi dok kha kala mlong so pandi ta ka pol te kin ong gumno la ong ba la dia de ka bi sinon. Ta ka dau hak ban return ngi dok kha. Kamlong practical. One way ni ngan ngi simple kamlong practical. Kajing tray jong government bat mengi na marba. Last time kau na food safety mentah pada ki ong na fisheries ki wan na fisheries. Te mat kamlong feasible te ngi. Ngi ki jinge jongi kolong ba ki kam jongi hang ni kam de ka basuk. Pe ka dok kha kat kene ka kali hin de pe ban play don kam siteng kanta. Ban hap skop si ganu. Hadu bangin de play dok kha hadu bangin de la ban de ka dok kha simpor ar kanta tam. De mentah pada le de ki ong ban kanta. De ban ong lai singi te pi kita kemot ken pha sa laboratory try solution sa bagi pha te lai singi tengi kamlong feasible yang might as well den lai singi te pi ni dok khala tha ro long su mentah le kana ka liur ni mlong kai kamlong feasible tentang tu mi su te na lang government ru ka jing e jung ni kat nu ka jing e jung ni ban pon poi ka ne ka dok kha ban tray ki mut be try tray dok kha la yo pisan dem de tang mangi jadi kat kini ki kena betul yang ni beli ke BM kendai jakpo di bab nang ni kentrai sisi du kenang su di kalong ke sokar ka di benlong susu kan kendian di tang kata kita ka di jing ba kata hadin pada subuh la de kyong sipang hadu ar beji ba kata ru la long yang ni in pha sinong kendong kampoi su ka kali kala lek dengan seni ru ngin ai ma kana ru sipang pada ka yo kala khang de kumta kan nga mut ban ong ba kalong ta kan de ba kala plik na ka ban ti mut government ru kum bolong last time kum tu ka thong tu kan bay ka test ngin kondok man ka sni tu le kyong daily basis ngin kondok ki wan si saru ka na food safety te mare dap kum tu ngala edi sementara kan ni pada order ko kham ta kalong so abrok ba kyong bay bangi la plik na dong ta ro kata
mendani ru bandong bala bagi sawan cek ndai da phone EDC pada EDC la ang up swa ngi sa cek na po fisheries tingi up ken tengale ngarang suwan na mar ki ong balawan ngarang suwan mentah tikini ki ba ki ong ba ong lawan mo tang baki mla ban ai pada immediate result te yang i kemar kite kemar pu te Dan kami immediate shot. ndai tu hi ban ong ban apang spang sibu mentang kinda ai tang ar baji ru em mla be yo sungi kinong kendong katkum ke buji to muslim mero new buji kadang ni new buji ka bagi nek ni hable ki siyo siting hapo sipo la ne khat ar ne ka bab sem ne tam tu yo ni ni do ka tela da kiwan test menta ko khat ar baji te ni mio su ni ni an moro bo ki om yo immediately em baka yang kamlong instant hang tu bikin ai la ban ai yu te ran kumulong musat last time dikile ko won ka dei ba gindawan test kinwan kam kulo to i kumong no ngile bi apoi do khan ar lai sound riu nyong poi do khan step mo te office as ngim mong himo ya kata office as gindawan tang sipo biru ni more than grateful na mar katar ngile be kat bala bo kumakalong mensuati kataru ka degan random test jadi kiko apa dia menra apa dia kata tes po laboratory kila menra hadin pada tang badap ai la dengin ngindi mo pada kita ngati kata ka we number 2 pada kata ka we bagi iba kan baken long kumta kan mo ba kan sai ka reporting dari yang jumpi kiru kan sutu biasa ka jok ka por mengiru kinong ding long keluit mesim keluit ka por long kumta kan kenang ban em lang kan ye boro bo he ru berut uni em lang ki consumer ru ki dan kam ye ka dok kha dong kat bo ong ru dok khan rai ka ka we ka sa ya ki boro ko mo ong no ki bapang ki bestom bapang sini bapang bun ki jing pang ka dok kim bam ka dok kha ki bam atat ka dok kha me compare ka dok tu ki ka dok kha kadang tat ha laj no kini ki mentam mo kha andra kum nur ha po ka aspasan pho la yo mamta ke ndai ki niki fisheries ber mentah saus pak sedrong saus pak san pak ke beduk busuk umla re takani hi dok kha ka besar ka bodon kam na mari sak ko dok kha te kita bisu tu hi ki bru ki mam e dok kha